ngane ngaphandle ngoba angikaze ngikhuzele mina ngakhula nje bazalwane beyiNazaretha kwaphelela la kodwa njengoba ngithi ngibe seduze kababa kuningi bengikuzwa ngikubuka okunye ukuthi kuwukhiya laba nje bekhetha inkosi ngiyacela kubanikele imindeni yabo bayivulela amasango uThulani ukuvulela amasango obaba Thulani ukuvulela omama umuzi wasehleni yavulwa amasango angazi ke khokheli ngake ngabona kusukuma ithempeli lonke lithanikaze liye ebuhleni ukuthi imindeni yabamasango luwavulele kuphi ngopondo insimbi lebhalwe kulencwadi eguqelwayo ka6 no9 ekseni makuyinyanga umhlangano akufanele bangcwele kuze kuphele iminyaka eyisihlanu ungakaze uyiguqele lo nsimbi ebuhleni indawana ebengifuna ukudlula kuyo bomama ithinta nina hayi ngoba ninecala ulwazi mhlambe esingathi mkhokheli luyashoda komama ngibe nenhlanhla ke ngesonto ubaba kaNikisana kodwa ngesabatha bengiseduze kakhulu ngayizwa le ndaba ehlupha abantu leyo kuzalwa bembethe isala komama ubaba uyichaze kabili indaba yokuzalwa wembethe uyichazile kokuqala ubeyichazela losisa kalonke eNazaretha kodwa ngicela ukuyixoxa ukuze omama bami bayinake uyayichaza ubaba kokuqala ukuthi uma uwembethe qale wabuza umbuzo yini khona lokho kumbatha intatha ingubo iphi pho waphendula lo mama wathi cha baba kuthiwa ngazana ngembethe uthi akuwena ufanele ukukhuluma lokho uma wakho owazi ukwembatha nayo usiyayichaza kubaba indaba yokuzala wembethe uthi okokuqala umama wakho ma isisu sihlala bese siyachitheka bese sheshe kuhlala esinye ingubo yalo mntwana wachitheka imbatha lo ohlala kufanele mayizalwa azi umama ukuthi washesha isisu sahlala kade sichithekile azi ukuthi kunomntwana ofanele amlungisele owembethe ingubo ozolozela ombethe kubuya lo wachitheka okwesibili ubaba kuchazile engubeni yokwembatha uthi kuyenzeka ubetshela lo sisi lo wakasini Nazaretha uthi kuyenzeka unkosikazi akhulele bese ngathi buyele ebusheni bakhe mhlawumbe usuku lobusibili uma iya kudokotela esedokotela uyikhulele kodwa yena uzibone eya ebusheni bakhe ithi inkosi lobo busha bakhe kade kubona kusuka kade kuyiwele lesibili eselidlula elinezukuphila naleli uye lo mntwana azale ambathwe isithunzi salelo wele unina otheyela ungena ebusheni ngesikhathi kuhlala umntwana ufika udokotela wathi ukhulele wathi kushembe okwesibili lokho kwembatha okufanele lo mntwana ozomthola umlungisele ingubo yewele lakhe owathi mawuthatha isisu kwaba sengathi ungena ebusheni bayezoma ingakho ngithi kuthinta omama amadoda kuzwakala kahle mkhokheli radio story stage kulento engikhulumayo kodwa omama bayayi-understand ukuthi ukwembatha ubaba ukuchaza indlela ezimbili uthi ubaba kuyamhlupha umntwana lo oyewaphumelela waphila ngoba izinto zakhe ziye zicindezeleke zicindezelwa yiloya mntwana owazange yena ahlale esini owaba nje yileso sithunzi esidlulayo bese mbathi isithunzi salo mntwana phambane nawe izinto uthi uyanikela uyathandaza ufuna umkhonyana ufuna ukugana ufuna ukulobola futhi inhliziyo loya mntwana ongazange nakake uthe ubaba ufuneka abantu omama bazinake izinto ezinjalo bayilandele ngoba zenza amaNazaretha ngathi ayahlupheka abantu abahlupheki ukuthi izinto zabo abazinaki amen Nkosi futhi sisemekuzika amen Nkosi sikhona kwabangcwele
Nkosazane nezwi enkambulukile.